indirimbo yakozwe na producer Element guturuka muri Country Record. Abasore rero bombi nkuko dusanzwe tubimenyereye n'abasore bari famous cyane cyane Papa Cyangwe rero akaba ari mu basore kabisa bagenda batwika ama interview impande n'impande ku ma YouTube channel dusanzwe tuzi, ndetse akaba ari n'umusore uzwiho kuzana slang, aho rero muri Rock Entertainment ari abasore kabisa bazwiho kuzana slang, kuzana wineza imbeba ndetse n'izindi. Nkaho rero indirimbo wineza imbeba akaba ariyo indirimbo yaramaze gukora. Kunsutsu.
muri slang rero yazanye, akaba rero aka kanya ari kutuzanira iyo bise Kunsutsu, akaba rero yakoranye na Juno Kizigenza. Juno Kizigenza rero nawe ni umusore mwiza cyane kabisa uririmba injyana ya R&B, aho rero uyu musore abarizwa muri label ya Bruce Melody nkuko twagiye tubibabwira, aho rero aherutse gukora indirimbo yitwa Nightmate, aho rero indirimbo nayo nziza cyane, amashusho yayo yakozwe na Serge Girishya ndetse audio ikorwa na Element guturuka muri Country Record nkuko mubizi. Papa Cyangwe rero nawe akaba yaraherutse gukora indirimbo yise Imbeba ari kumwe na Igor Mabano, aho rero uyu musore Igor Mabano ubarizwa muri Kina Music bakoze rero indirimbo ndetse amashusho yayo atunganwa na Bobo Chris Lehema, aho rero nawe ari producer mwiza cyane wa mashusho. Reka rero mwibutse gukomeza gukurikirana RTV Rwanda, aho rero tugenda tugufitiye ama top 10 menshi cyane kandi meza, aho rero twakoreye top 10 y'aba producer audio ndetse n'aba video producer, aho rero abo twagiye tuvuga uzagenda ubabonamo, ndetse tunagukorera neza gospel, ndetse tugufitiye n'aba DJs n'aba male artist female, ndetse tugufitiye n'amahoteli meza 10, ndetse tugufitiye n'ibindi byinshi cyane bigeze hano kuri RTV Rwanda. Reka ngubutse ko rero amakuru meza cyane ndetse n'aya majwi uri kugenda wumva ubigezweho na Royal King Entertainment, aho rero muri Royal King tugenda tukugezaho ibintu byinshi bitandukanye, filme, ndetse ko bana dukurikirana kuri channel yacu ariyo Royal Kings TV, aho rero Royal King show kubakorera ibirori bigiye bitandukanye. I can buy it Kunsutsu. Country records. I can buy it Kunsutsu. 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 On the mix. Foto, video ndetse na music ndetse n'ibindi bintu bitandukanye. Reka twikomereze. Abasore rero babiri bakaba bahuriye muri indirimbo rero, aho rero ari mu mpera z'uyu mwaka 2020, aho rero bitangazwe ko ishobora kujya hanze y'indirimbo mu ntangiriro z'umwaka 2021. Aha rero haripazwe ibintu byinshi cyane, aho rero twagiye tubona Bruce Melody akorana n'abahanzi cyane cyane bafite aho bahuriye na Rock Entertainment. Twavuga nk'indirimbo ntiza y'umusore Mr Kagame ndetse na Bruce Melody, aho rero Mr Kagame ari inshuti cyane na Rocky. Hanyuma rero nyuma twaje kubona Rocky agenda avuga Bruce Melody mu ndirimbo n'iki, ariko ubu ngubu noneho bikaba byaje kugaragara, aho rero Bruce Melody yatizaga umuhanzi we Juno Kizigenza cyangwa akamwemerera ko yajya gukorana na Rock Entertainment, aho rero bagiye gukora iyi ndirimbo yiswe Kunsutsu. Juno Kizigenza akaba yagiye kuyikorana na Papa Cyangwe. Iyi ndirimbo rero byitezwe ko rero igomba kujya hanze ijyanye n'amashusho yayo, aho rero nkuko muri kugenda mu byumva akaba ari sample twagiye tubakorera, ndetse nkuko mubizi tugenda tubibutsa zimwe mu ndirimbo zabo bagiye bakora cyangwa bagiye bagaragaramo. Reka rero ngushimire wakoze subscribe ndetse nawe utarayikora, mbanze ngusabe kuyikora ndetse kandi n'akazogera gasa umukara kugira ngo ujye ubashe kudukurikirana 5 kuri 5. Ni RTV Rwanda rero ukomeje gukurikirana nakagaruka. Enjoy, ciao. I can buy it Kunsutsu. Country records. I can buy it Kunsutsu. 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 I can buy it Kunsutsu.